Kingdom on the beat. Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah. Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah. Yeah, dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah, Buffett, yeah, injani? This is your boy, injani. Ngiyile futhi. Uyangithanda noma uyanginaba episode number 10. Buffett, ngizethembisa la. Yabo. Ngithanda Beyonce. Ngoba nginomjida wami lesiyamfuna, yabona. Ngiyongithanda achuze wami, angitshela ukuthi ngomfethu ngifuna kumgurasha. Ngiyamthanda, yabo. Buffett, please subscribe, comment and share. Injani? Sayakhona. Kanje, 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 masungibamba kanje, 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 kanje. Buffett, injani? Yeah, sifikile. Sohlangana achoose macala, yabo. So uthi awuhamba nje. Yabona? Ja khona kumjose manje ngiyamthanda ngifuna kumgurasha, yabo. Asiye. Friend, yeah. Start. Assist, yo. Pero assim então ainda sabe não faz, tá? Show. Mas eu não tinha essa opção. Não faz nada. Vamos ver como é. Salam shop lá em Maia, tá? Não, ele precisa de mais não, bom, nito ba eh. Taka ukuthi yabona isikhathi yabo izinkhona shoot man clear with mina ngimbekele tabala message kanjani. Asikhulu ukumthola kahle kahle yabo. Kulonza ngicele wena yabo. Ngibona ngicabanga ukuthi no ngala kuwe. Kunika lula mina yabo. Manje ngicela lo. Akuthita. Ne? Yo. Jokuthi nyalo simasiwa siyoko. Ngaphandle komthimba para sele kanjani. Ne? Manje ngakuthuba vele ngofile bed. Ukuthuba umthubile mfana sendlandini ocapha sonza umuntu uyafana simthwendile sometimes bakuchaza sometimes bakuchaza awela sindaba. Hayi nami ngiyafama mdala. Athi ngithi chu fast ngomfuni yabona ngoba nilanga dashona yabona. Okay. Akuna story yami ngishinda yabona. Sure. Buffett. Yeah, injani? Sengofanele mfati yabona. Njengo Altam seshiwo uthi kuse king, mfati ngiyamthanda yabona. Yathi ufuna relationship lesirious yabona. Buffett, injani? Asofanele Beyond. Yeah, injalo. Sethembisa futhi episode number 10, Buffett. Ngiyasesifikile la Solanza Media, yabona. Into was madam interested ukubona lo mjida wami ubakafuna. Buffett, umjida wami ufuna ukubona mfana, yabona. Sonyalo ngumlanza Media mabuye ringena umjida wami. Sipho ukuthi kaba kanjani, yabo? Injalo. Buffett. Buffett sisaze umfana, yabona. Koleni. Wena ndobuya. Okay, madam na. Ito nga lang sa ako, nagtira nga Facebook. Ano itong buwan? Ang ito nga doon, yan pinakontrol. Ito nga haba na sinabi. Nga doon kumchuso mo yun. Okay, asama siya. Yung puso kasi alam siya kami ganit. Hindi ka naman kasi natin nag-aasa mo. Yung puso. Ay, nabukan na to. Okay, na. Ano siya ito? Buffett. Ano niyang sino na? Ano yan? Ano ito na ito? Saan ito? Ito na to. Saan ito?
phela ngesiphi la. Okay, asambeni. Bathi sengaya. Okay, akambe. Oh, okay. Saya nak sini lah. Buffett, nama. Macam kurma sebang siapa nama mat? Nama. Sana Google tu. Angkunu sasa ngikona ukujakuwe bomtshela abantu basenza kanjalo hayi acela amajiva sasa endele ndibidula for mina ukuthi ukhona sekuthola ngibeke indaba lami ngikwenza kanjani thola na meza balila itini But thanks. Ngiyabonga manje ukuthi ubesithi ngokhona ukuthi ngeke ngasebenza mara ngabangani asho ukuthi kunjani manje uyangiteka manje vele kunjani oh wena nemuntu yakutsandza kakhulu hayi ukuthi yashana hayi noma nje ngiyabonga isikhathi sakhe Buffett, bamjubile. Hey, bamjubile, mara kunangi. Yabona, sobonana Buffett. Next week Friday episode number 11 injalo. Abeni basalwa. Yemi mfundi. Kiwa jaiva le general. Yo singile bazalwane. Nanje yamla sikhokorito the bazooka bafethu. Bamjubile. Mara nginangi mfana ngiya ukuthi athiyama ngezile kuhlungani bafata futhi yajaiva la inja yakhona. Athiyama. Ukraine. Amfethu angistandard njengoba kutheli icala ngisabo bafana sesibanile. Lamanye mana abacasha amanye mana abacasha. Sena vela kujuba speed kangaka wena vela kuqonza endzabeni. Ngaphandle komsebenzi. Siyuthi nothi uyamnabela. Ngijilo ukuthi ngimthanda wathi waphi sinemuntu futhi mara ngitshela ukuthi ayimthetho kahle kahle. Ayivele namukutshela bengako. Mara so basijuba mara talunga siyama. Ne. Ngaphela moya mfana ngangimela ngala masuka la azothenga for drink yabo. Ngaphandle njalo Thiyama. Bafethu. Yeah, injalo. Awuthiyama uyaconfess noma bayijubile yabo. So Bafethu this is your boy inje yakhona King Majevan. Visit our Facebook page uyangithanda/uyanginabela. Our YouTube channel uyangithanda/uyanginabela. Bafethu please support us. We are based at Pinari Ngomeni Katantshi. Bafethu see you next week Friday episode number 11. Uyangithanda noma ufuna mkurasha. Mvane mfati
kanti yini kanti ngoneni kuwe kanti ngidleni yakho mvane mfati sengaze ngifale sono sokuba ngumfati ngenxa yakho mvane mfati kanti yini lengaka lengikwenda yona kuthi ungazi ungende njena kuthi songazi ngiphathise kwesikolwane wena kimi uyadendela lofuna kukwenda uyadendela uyangishaya uyangidlwengula uyangibulala uyangithuka ungibita ngawo onke amagama lamabe emhlabeni ungenda ngizonde kuphila emhlabeni mvane mfati uyawona umoya wami ngabe ngoneni kuwe Mvotsanzini songazi ungibulale ngesihluku lesingaka songazi ungende njena ngoba mina ngenawo amandla okutilwela ngoba mina ngeke ngikhona ukutiphindisela ngoba mina ngeke ngikhona ukutilwela Mvotsanzini yini ube nenhlitiyo lembi kangaka waziba kukhala kwami lokungaka waziba tingembethi tami letingaka somandla ungitaleleni kulomhlaba lokhohlakele kangaka ngabe unginikeleni lempilo lebhlungu kangaka lempila ngiyithanzi inhlitiyo yami ayikufoli kuphumula inhlitiyo yami idiqephuqephu ngulendvotsa longiphe yona ngulolibambo lwami longiphe yona lesofa silahlane lothe wena ngophilisana naye somandla mina ngoneni lengaka kuwe ngabe ngoneni lengaka kulomhlaba kuthi bantu bangaze bangende njena kuthi bantu bangaze bangiphathise kwendo lengenamsebenzi kwendvo lengenayo imiva indvo labayenta nanoma ngabe yini labayifunako indvo yokushaywa ngimi indvo yokufukwa ngimi indvo yokubulawa ngesihluku ilahlwe ngimi solo ngiyathandaza ngiyakhuleka ngathi awuva mthandazo wami sengiphelelwe nalithemba ngoba le nzambo yokufasa mthwalo sekufaswa mina ngayo lo mukhwa wokusika inyama sekugwaza mina ngawo lesibhamu sokuqeda ubugebengu sekudutshulwa mina ngaso Nkosi yami kani ngendeni lengaka ngobe konke lokubi kwehlela mina konke lokubi kubhekiswa kimi konke lokubi kwendiwa kimi what have I done to deserve this Nkosi ngethulelo umthwalo wokuba ngumfati lokhu sengeduli kwemandla ami akusasiko ukuba ngumfati kuthi mina ngidosaba kuhamba ngikhululekile kuthi mina ngidosaba kugqoka ngikhululekile ngoba phela naye indvodza yenda impilo yami ibe madima yenda impilo yami ibe madima kuyiphila mvane muntu salungiqolela salungipha kuphumula salungipha injabulo salungipha kuthula babe uNkulunkulu wami ngicela udzambise inhlitiyo yalendvodza ibe nokuthula ibe nelivelo ngoba phela mina ngempela sengikhathele mina sengibeketelele sekwanele mina sengikhalile sekwanele enough is enough noThando the poet